Somgi handak eyelid surgery repeat tawne natra. Mane. Okay, so eyelid surgery hana zu tawgre hai mayamna sum khangnaba hana kyarak tawgrage aduga karam chahi da tawgi ge do kyam kuirage do tang haibi. 2 times sure ba tawba adagi kaino ahan bagi tawbasina chahi amum leragane tawise aduga handaki third oina sudoine ba subase kaino chahi ama makhai muk chang leragane tawuse. Okay, second gi matungda 1.5 years. Hoi. Aduga first gi matungda second tawbudi gap kyan lagi. Gap se adu 1 year muk chang lay. Okay, adudi first adu kanda corona gi leibibda. Okay. Adudagi amo haidi handau du corona leibege mo ngai raga kwa. Handi haningamne ba. Handi haningaba adu maina. Okay. So first time tawbada kari nungai tabla leibagi first of all ahamba semadane mitupse chawng semge pikna semge natural mal hange natraga mi ayam matamda chawning khani ko du kai khangi ge first time da ko aina doctor da haibje kaino ai di chawba pamde dum ai natural dum ohen bio chawba khobo tawdu pamde dum haibo ko aluda ahamba sida haidi dum ahamba picture pic eba tawdu aida pic so ai kaino tawbo follow nya ta daba haidi tawgibagi mari oina lehoraga sungta tadre ba hamde tadre ba okay len mai line di uraga len mai line na mathakta leikre ba aduga kaino in tadre degi adu mai tawde mu ai si am halle ba hanbado adukan di adukan dum ai natural tawbiyo dum haibo ko hadi am chawba khopo dum pamde dum natural da phajai dana adu kaino chahi ama makhai jang le kan da ko hadi kaino tawba ai gi si left side long gi se si sida khodi mayai da moi pumaga malai howe ba ko adugi maina hanba do hanba si ai si dum hadi sum soigi bodo second time tawdo adu di mituk tabra tadi tai ba ko tar so gi khara tunga lei khaifet ka haidong tar so ka haidong yam chingkhatlira natraga chingkhataba mai chawu manadrira manadaba okay adu sigi nangi soibase yam soibodi oide natra hadi ahamba da mituk tadabdi hoi khara nuaitre second time gi do adum yengbodi yabra yai adu yamna depression chaba khoppa tawra depression chaba si sum chai ba haidi ai left wrong gi sia sum photo bu ma ka ningdre haidi mitche khatang sepita ta tawram ba adu na tabida normally dukan thokpa lambi chatpa thapok chatpa adu gumada yam nungai tabdi oide ko just yam phajani mudo oidre habi wane ba adu adum yengbodi yai ba ko okay so hana second time loraga third time muhan gi khanba hana dip kiram haidi hanjan sembaje ino tawgadra kan khalambra hoi hanjan semba haidi sum soiga dum le mit haisida sum len dum toina len basi haidi ki dana adai amo haidi doctor haidi hanbasi ya daura ya roi tra haidi ahumlak anirak liangram ne na ahumlak sudoine na ko ado ya kamaina amu tawga soigidra tawgidra ai am kino doctor yam thiba ko thi haidi kana tawga ai si kana tawsi ko si ge na sum thibudo last final decision dum lepa kan doctor bana ka laksabane okay so haidi hanjan tawbaje encourage tawbana te ba ko haidi tasini tawre dum ne first time da tawbaje na khai phai ko aduga repeat tawraga ju kitang soiba haidi skin kitang lokthokpa manadaba kitang size kitang adu hanbana phaiba yamna repeatedly hanbaje tawdabna di phai obviously sometimes yam ahibana tawrazu hanjan tawba haije manungda sokpa hen di hele but anyway handak ki je nang numit kyani pharge loiba 7 days okay hosi khawdi final result di lakri but hosi khawge di hanagi first time tawba second time dagi kitang better oina feel tawbra hadi handak na kitang padoi male na khanbra kam kai khali kara better feel oi haita hadi sum u buda kai hadon hanagi su hadi pu han si smaina hadi anirak tawrabne na hadi smaina handarak pada smaina si jang le horani hadi adugi knowledge kitang leidana pota hadi han tawrabne na do handaki di dum ayo khanda dum hadi 7 days pam su pame ko aduga tha hadi 3 months kuma la kan dum hadi final result lai dana adu kan chap cha ni khanje okay hoje ena lang sa pamatam da yeng madu shape se amna the first time taw mi gi type ta dum phajana tare luckily and dum phadoi ju male let's hope that phajana kisu
kena tawaktanaba ko haidi hana len gi haise badum da kitang scarring aduga kino tight oiba tissue khar leibunina heal tawo badam da kitang hongdor ko yawe once in a while but let's hope adumain tawtanaba hoji am pharise am phare ado anyway operation je hanjan tawramnina recovery gi process se hadi 3 times experience tawre ko adu mayam dam tang khangnaba numit kyani yam pomi numit kyani da mapan thopang ami numit kyani lega pura pom handi do kar habiuni nangai di aina sum haiba mi masana haijab do len ba loiba ko kaino pom ba se dum numit humni marini mu ki jang di dum pom me so len lai bi dum lai rame ko de dum 5 6 adu ai di pom ba je hai dum hojik dum hai thuk pa da kaisu kaino ha khan da ko na tawdre ba 7 days da dum hai di 15 to 15 days tak ma sura kan da dum hai di ai wakhan da dum normal ta ro ran khal hai di pom ba gi jang do so hojik se pom ni pom ni but yem ba yare ba mi wang da thok pa yare tra phajabo mong do pom mi hojik ti aduga 5 days waqti phajade ba and then pura pom handa badi nang hang ki ani nak tobu da haidi pom handa ra ko lepado tha ma digi tha ani da still khar padaram gani tha ani digi hum ko so tha kya su da pura lepe ne khali pom handa ba ai 3 months kumba da dum haidi magi pik tha be jang do haidi adum adu kan da dum 3 day di ke su hong laktre 3 to 6 kumba da di laktre fine okay so after operation ke care log dum tang hai bro operation da wonu mi to adu da kaino eyes tum thome ko haidi kaino 5 days 6 ngarang de di thom 6 days kumu sa adum haidi ayuk ka nungdang ga dum haidi eyes tum thome ba eyes thom ba do pom so haidi hande de gi khoi gi e si ba gum lai ba do du so hande dum nungai thom okay kok wang le brand ra lom ni hipra dum tum so dum lom hip sala ba kisi kind de so khoi gi according to books ko and scientifically thinking higher di kok se wang le yo ham ne ba tu na pom ba handa na ba eyes thom se according to some books no matang thom hai 1 to 2 days khoina di 2 to 3 days kum hai nang na 5 days thomi do ai wa khana di kitang hejan gre but adum kana bra eyes thom bo ne 3rd 4th 5th day da zu eyes thom do adum kana ne kan bra kaino da ba ai haidi mid to khoi gi 3 days 4 days kumba 3 days hu bai kan to lo kan da smaina mi kha nong kha de gi smaina na ton so hai da loi pu me ba pu mo da haidi engon da sum eyes thom ma ga ing wa khan da sum nungai ji dom khan ni taw e but pharamusi ai kanam ta na si na chum bane hai ba haidi laina hairak badi na to ni na perfect answer di khang de but normally 3 to 4 days se si di eyes thom ru handa ba stage ne ko koina eyes thom li je initial stage haidi pom khalak pa matam do pom khalak pa je develop tor pa matam do 3 days ko da thom one di 3-4 days tagi handar pa da di maybe I so mana kana bor me na traga sum chana ki bor me ko so anyway fesu kai te so winter so oi I so je nungai ta ra ka ta ado ai yu ni nungai hai di ko mit to hagi aham bai mai na kano lel lor ne na pang ko pa dum khra di nungai ti na nungai man da na ice ka pai bo wa bro oi bro kano taw ai handkerchief ko ma da ha pa ko kano di heater ko di ai bro au heater ri ai okay heater ya ga mit na ice ngarang dei di heater ya ba hore hai di sum heater thamma ga hai di mit sum sa phi kum asa ba kum lai da na mai na taw ha na tente hai di ice to da khut ka ing man da na ice pai sana ba gi ing man da na kai taw di heater thaba ka da phamma ga ice thom bra na traga ing yam ka hai ing bo oi da bro ka su ice pai ing de da dum hai di kano da hagi handkerchief kum da pai di ko ice oina direct pai jin bana de ba direct oina thum bana de ba hai di phi gum ba ma khang de kai gum khang de da ha ba thom ma na ka su kai taw di ngona okay du thom ba do hai di sum ai gi swai si minus si manung ki da ngang ba do sum hai wa khana khanda da khalle okay i si ba do handara pun khalle ba okay pare di handar third time operation ta was pa wasu oi bo ro and kona final result la kan da amuk iminar se ko